neurotičan, inhibiran u socijalnom životu, a razdiru ga konflikti. Analize može da mu pruži mir, sklad i ponovno funkcionisanje, nezavisno od toga da li će ostati homoseksualac ili ne. Ukoliko odlučite da ga ipak podvrgnete psihoanalizi, mada očekujem da nećete, morao bi da dođe kod mene u Beč. Ja nemam namjeru da odlazim odavde. Međutim, nemojte zaboraviti da mi pošaljete svoj odgovor u svakom slučaju. Iskreno vaš i sve najbolje, Freud. Mladen je završio pismo, uzdahnuvši duboko, a onda je nastala stanka, ćutanje, teško i mučno. Vjerovatno trenutak u kom je majka sabrala misli da ih pretvori u riječi koje su morale biti velike i važne. Negdje u daljini začuo se krik sove, čulila je uporno i jednolično, usamljena u dalekoj dubini šume, sve dok je nije vjetar nadjačao, zaduvavši jako uz zvižduk, munja je osvijetlila nebo, promaljajući kao užarena linija ispod oblaka, koji su se sve više gomilali i kao sive, teške, nakvašene perine plovili nebom, sporo i tromo. Naš pas je zalajao jače, probuđen iznenadnom grdavinom, u samoj blizini na doma kuće, zacviljuje bor od udarca groma i njegov tanki vrh se srušio munjevitom brzinom, bacajući sjenku na prozore koji su se zatresli prijeteći da popucaju, a onda je sve ponovo utihnulo i ja sam sa strahom otvorila jedno oko da vidim lice čovjeka koga sam tek upoznala, naslučujući njegovu duboku tugu. Homoseksualnost, ponavljala sam u sebi riječ koju sam prvi put čula i čiji smisao nisam znala, ali sam naslućivala da se iza nje krije čovjek koji pati. Dragi moj Mladene, konačno sam začula majčin glas. Homoseksualnost jeste teško breme, pogotovo u našem društvu koje se tek budi na putu ka napretku, ali u kom liberalne ideje još uvijek nemaju moć ekspanzije i često moraju da pokleknu ispred konzervativnih. Majka je njemo klimnula glavom i obrisala suzu. Hvala lijepo. Da, ovo je zaista dirljiva priča o učitelju Mladenu, kolegi moje majke, prijatelju koji je u to zaista jedno konzervativno vrijeme nosio svoju homoseksualnost kao osinje gnijezdo na leđima, kao jedno veliko teško breme i nažalost, pa možda i na njegovu sreću, odlučio je da prekine život tragičnom smrću, činom samoubistva. A da bi razvedrili lica i nastavili večer u lijepom raspoloženju radosti, pozvaću poštovanog Vladimira, oganjaj mog brata Borisa da nam odsviraju još jednu muzičku numeru pod naslovom Tri male. Kaže Boris, Vlado mi je naredio da pjevam mekano, što bi mi rekli mehko, hajde. Tri male ružice odavno su umrle, što sam ti dao ja na dar. Kraj starog
bljedila, na prošle dane podsjeća. Nemoj me žaliti, na stolu poruka, drhtavom rukom pisana. Zauvijek odlazim, nemoj me tražiti, nisam ti bila suđena. Na zidu stari san